Ayingcwele egameni lakho Jehova namandla Nkosi yamakhosi kuphakathi umbukelo okhona ekhaya njengamanje uMngcwele mathole injabulo athole inhlanhla Nkosi yamakhosi athole impumelelo uMngcwele ibone aphumelele aphakama angadibukeli phasi egameni laJesu kuze phakade. Haleluya. Umbukelo okhona ekhaya ngiright angisebhlungu ngikahle ngayiphethe eMpumalanga namhla ke ngishintsha indawo yokulaphela ngikwesinye isigodlo nje esincane khona la ngihlala khona ngokuthi lesigodlo sami esikhulu ngiswisile sengiyasilungisa umbukelo khona ekhaya nalapha eSwatini kaHlatsi enhlejeni ekhaya kuyalungisa la khona kuyakhiwa umbukelo khona ekhaya uNkulunkulu ukwakuphe izinto ongayicabanga abantu bazi ukuthi na ufuna uphumele empilweni ufuna uqale ngomuzi abanye baqala ngemoto omunye uqala ngezingane omunye aqale ngeingane kodwa abangasebenzi so kuyashaya uNkulunkulu ngikupha lethe kuqala kuyimpilo yakho bese kuyashaya ukuthi nawe ufuna ukuphi empilweni yakho so kunabantu abavala iTikTok yami iblockile kumanje bahlezi bagade mina wazi nje ngathi ngiyafaka ivideo bayivala kodwa ke ngamandla kaNkulunkulu ngizoyivula futhi into zabelungu lezi zinankingi kodwa amandla ami ngoba sibavala umbukelo khona ekhaya ngifuna ngithi ngisebhithithi eMpumalanga mina ngokuhlala ngumthandazi uDlamini siye empophomeni bafethu udadewethu nani nonke babule bakhona emakhaya siyongena emanzini mhlawumbe isithunya ngiyahlola ke mina impela futhi ngihlola impela ngifuna ukuye ngambule khona ngihlola ngesibuko nasi lapha phambi kwami ngihlola ngebhodlela enamanzi ngihlola ngana iseshiyam naye akunankinga ngibule khona ngimthandazi abaningi sebaphumelelile abanye bazawuphumelela ngibule khona ekhaya ngicela isibekezelele nine enifuna into zenu simposele besinenkinga ye-P3 yaseposini so network ihlupha kakhulu so izinto ngiyifaka eposini zifike kuwena mbukelo khona ekhaya ngibekezelele futhi uma ufuna into zakho mbukelo khona ekhaya ungagive up ngiyangithandaza uDlamini into zakho ziyeza kuwe angizona isigebengu ngeke futhi ngibe yisona ngumthandazi into zakho ziyeza ngisho umkhuleko kwami noma ungibheka la ngabe uyabona ukuthi cha insizwa le yambukelo khona ekhaya insizwa kwamampela futhi ekhulekayo futhi eyithembayo ngiyithemba kakhulu mbukelo khona ekhaya namandla ngumthandazi amandla amasemanzini ngiyakhuleka ngithi uNkulunkulu akubuse mbukelo khona ekhaya konke okufunako nokufisile uNkulunkulu abe kunye nawe ubeke nje ubhale comment subscribe mthana Dlamini ngibeke emkhulekweni ungasabi ukuhlola 250 kuhlola mbukelo khona ekhaya ngefoni na ukude nabuza la ekhaya 100 rand mbukelo khona ekhaya uNkulunkulu abe kunye nawe akhanyisele uza kimi ngikusiza hambe kwethandazi bafundisi zangoma lapha indabuko bonke ungeze kimi kuphela hayi ngoba ngazi kakhulu but ngiyayenza into yami Nkosi ibusise business ufuna nemali idlozi lakho likho kuwe bakuvala ngeke isithunya sihambe semfuleni Nkosi ibusise bye bye.